butegeki numumba ntabizendo bagamba aha bintu kugendo umisho umuyihanga na mnonga ariko yari mu kigene cya Forum for Democratic Change ekiyabiro na chairman wacho district ya Bushenyi yabamwe hati barukwetiigara konkano Bushenyi district umugurisi William Mukira utarabe tuganira nawe izoberi ayizire narabo mbintu byinji munonga ogisireho nke 2011 ubwakwatwa akakomwa ni nyinamasiko na ija kukigamba ho kake atugambira experience ejo konka ayizire nakwana comments zindi na munongo mbintu bukwatirene nedini ari kugamba aha bintu byakoreba ngo bikire kuba nibyo birukorwa enshuminche hwire abirari no mu makuru ahabwo kugamba ahabwebembezi obwa diocese ya Westankore kandi naryarakarga futeka y'umuganda ahakombe kirwariro nibinje byayizire nakora dekanta kamarayo ibyayine kuba nagamba amazina ndiye Didia Nyakahangura kandi umujenyi nyene umugurusi William Mukira umugurusi takwakira yabare munonga imwe bageze banje bampurire kandi abo kugumiza mumbaza kumporera aho kumara kanya akunda marinimwe nashemerwa kutunga ababiza kundeba batirire n'ababuza ati nyenda kugira binagamba na munonga subject amate binenda kubanza ebiriri okusima bishop wambara Dr. Mwesugwa abo kwikira kora ikintu cya mungonya njya kubyongera mu mpurege abatondu bibona kwenzire bahurege munonga kandi abakuru nabo babihurire mbenu njo miterire nese munambuza ati yebare okujuka ibikorwa bya mungonya bakamweterera library ya Bishop Stewart nangwa kunikibasika kakasheshe nagamaho n'umuhara kunikibasika tubasa kwija kugira kutwagira tutunga ati shitamurungi abakumanya kubumbe bamukoraho ngo mutwe gwa mungonya tugureba ngo kutwabe tureba rwebe bajungwe bakweta Julius Caesar Julius Caesar Yesu akijana we ya mugambo akayine akakora bahango munonga kuyakora bahango munonga yazo mu byafwayo byihanga byo amahanga gona na Yesu kwizire yagamba kuba mbambuza yajate byasubiza mu muhereze batawone kishambyose ndemwe mungonya ya micoranye ndakubanza kumusimbiraho takagira ibindi byona kusima Bishop Mwesugwa Mwesugwa tingu majyaje munonga kunka nimbangwa Bishop wa Barara kandi nangwa n'umwe kana shotuna otuna mukoraje karemba kana aza kushwera mukazi abati bigekeruza naje ngo bamuyo bwakano ndaco nacanga kandi umukazi ko yaremire buraya tikuze biranaka karemba kutunga umukazi wa kabiri konga Bishop corona umpurura no yakumpurura yinkusima munonga tibyabo mungonya byonka ngaheza kuzayo narwara y'abantu bashemeza misho nabaje naraharya akakaya dikakoze urweje harimo nemiti nareba harimo oda nareba impihane zitahamu nareba ngo umukristayo wa Easter tache basa kushashura sente munonga kandi bakubanisha shura haro services ezo kubaza kukorwa mungonya onchirize umutekateke wa program ngambara mungonya nkashanga yakuzire twahora mungonya ngo akashoma bakaba tugambira ngo mungonya nabara umungonya nabara nyonyozi ubara makerere ko yarigere nago bakabaza yaza aho yashomesa ubudo yabwanyuma yaza yashomera makere budo yaza makerere ko yarga makerere kandi yabuza budo kuba mu yabudo yijambara nga deputy headmaster mungonya nyine binyi binakubini mugambaho
konka ebimwe mbariyo mbabihandika ntuya ku bantu bireba baitu Mungonya akakora Mungonya bwenshi cebera ku bantu yujuka Mungonya akazaho mbero bibi ebyo butegeki bwabiri buru bibi abantu bakora haro abantu tubeneho kugira hariho butegeki bw'obugabe obugabe bumazira umwanya abantu barwara bushaka bw'obugabe kuza gukora omugabe abo kutakora kureka nazaho kasitani mutabanwa nanka nazaho hatariho kugira ngo oshemere kushoma konka tusima Mungonya okakwizeye yatandika kugira ngo obutegeki bw'enshyikirano butari bw'enshomano tubutegeki bushikire kureka mbwenu nkakita nko rujungushana kugira ngo meriti ekayihaho ebyobuzari kugira ngo ogu mutabani wa mukayira tashomere konka naza kutegeka abantu kumara umwanya muremure munonga Mungonya kuyarye yashoma Mungonya yabamuhebwi yariyobwa headmaster yargabwa aba headmaster bamuha obwishaza nangwa nkankiri muto obwishaza bwigara yaretera abantu entunguka bahinga empoco porojekita y'empoco yaretera abantu kutunga kugira obusente kubaza kushomesa abana babo abana batandika kushoma uko haranga omuntu ayina omusiri gw'ekiragiro order nkebya Museveni hati bikura parish development obwo bya Mungonya nabwe keri nanka omusiri gw'ekiragiro gw'empoco bataho bahinga netabe kyamunga abo kwenda kutunga akasente ngo omuntu wabutosha abache kushomesa abana be Mungonya iya yakura turana church kuyazaho abantu babasa kushoma mwe twabere tushanga bakamujanduzi iyo twabere turana bakashenya rurangira rwabwera nyangi akamujanduzi rutegita mugara abantu bashoma babasa kushoma konka kiri abutegeki bwa Mungonya akatari confronted ko akata kukora abo confrontinga authorities nari individuals konka kari dynamic umuringo gwe abantu abanywana n'abakushaka bari ene babanywana abayihamu ecyari kwenda ecyukoro nyonka murebaho kandi gakoraho nawe akaba batwira abaciko aba education izgadru fees revision fees commission ya primary umuri 68 Mungonya kari chairman ari chairman commission Mungonya commission chairperson so Mungonya yakokora bingi tinkwe kugira ngo nabigambegere konka program nari etari program ekigendwe cyangu mbere nyanda kusima musime bishop owaresizina rya Mungonya Patrick Tani cyo kusaturatinga kwete abantu babanyakore barumanyi Mungonya owatandikire mpora bwanyuma yija yaba atakabire nganzi bamuherezo bwana akakuba muhirumbwishaza bamu obici bwankori kuyabira ryo mbici barebana bwe yabukiro bici ngwabe enganzi prime minister bayanga ngwa abahinda baye baruho bagabe ababe bahagira mbenu abakwagira obugabe munonga bakamba beta bahinda abo tabagamba aho nubo ba police mbenu bayanga ngo Mungonya n'umusingo uruganda rw'abasingo bakaba batakurwenda nkorwanje nyakahangura rya ora bakamwetana nyakahangura ngo akahangura so Mungonya gavana yaragira nwe abe namanya yajya tapano gunwe nkashimire kubaro
yazaho kandi ko yarigeraho bamutwara yaza Ntebe yaza kuri bunaka obwa minisita bwarandize yakora umiragujo wo kubanza wo mu Uganda kuba minisita akayine dosho tukurivya abantu babiri bashatu abagira mu government ya Queen ikeje ya Queen ejo so mungonya yakora ya leta police yo kutera ibyapa kugira itaka birebyo hakaru aba DP itwa mwe twaturiyo mu UPC aba DP tabakikirizaje bagira ngo ni communism mungonya yagomezamu umuri nkore ibyapa bikatandikira Kagango yegedwa nka Kagango yatera ibyapa hakari yo mujwe cyo wakatiti babyakira batera ibyapa ndahati Kagango ningira ngo mu nkore hona ndiye gukira aho ko batungira ibyapa babitwara mu banka batunge sente bagera aha kuratiro hakari yeje bumbire yanye ni ndi kansara wa bumbire gombora ya bumbire nanye n'icyo zatwaje twatera ibyapa nanye byanje ntabwo nyine nambi 13 kacerwaho ni mubarayizinga abantu ko ngaruma nambe mu namba tu udakutera ibyapa twatunga right that was mungonya so mwene mungonya okumugambaho nikitwara time ekukora kurungi okugira mungonya no kumuhandikaho omuntu akakwata ekitaba kashoma as I talk now ni imagininga mungonya omushara kwera mukache ayimeka futi nkitanu na inchi kishatu ajwireze ayinena esatiye nempare y'ingufu ngweje ncapa cha mungonya abantu bajwara kuko mwabihurira ngo kahunda suiti ya president Kaunda wa Zambia kahunda wa Zambia na Nyerere na atutangise Mandela shirts Nelson Mandela na mwenye shati naye bwana njya kutamira shati ya Mandela bakaheza kugindetera ekintu kureba kiri distinguished abantu bone bakakirugaho bakakimwetera aho ko kandi mungoyo wakana yabijwara atamepare y'ingufu azombutsi baza kwinge poto ayebembera abantu bagenda bakora ibintu yona konka hato bahati tukobiri nisimo Museveni akozireho konka tine timu mungoja kine timu abemirukana bakora abamagomorana bakora agira timu konka taro timu kazuruho mugurusi timu kazuruho kantureba actually takagira cha timu ineki wagambaho cumwa bimungonya yahakanise akanga ubwebembezi bwensikerano ubwiro bwo bukabyo bwo bugabe konka na hati n'abantu abarigiriyo bari kugamba bakureba icyo ku cyamtabano wa president General Kainerugaba bakugira icyetengo cyo kwenda kwesimba no bari abashyikira abo kugira ashomere na qualifying hinabanda abari kukireba nke cyensikerano abari kucyanga bakugira ngo cyenda kushanka cyensikerano even when turiyo mu bwire bwo kutera karuru kutarana no kumwebembeza ibintu kitekateka hoshye wero no nangwa bigomere washanga abantu ikumi bashomere kongate bakwingingarisa nanga capacity aro capacity yo kushoma aro capacity yo buzarwa aro kubikombininga byona hakarigamo ikintu ekikiraho kandi mwenu obugaba mwenu birebyo bakaro abatashomere n'abashomere konka muno basa ku yondi y'omuziri nyina bana bakurengari kumbona tabakwingingana mbwenu tukuteka ngo nanye ndiyomwe ndiyoma bakubiri batakugira ngo ntwenda kutwe kunena yangire nangwa mana shana na taru na tunayishuka konganye ndeke nyina twatiro umukono na mungonya tukataho ntwangobuga yabareheje no muraka yanjye byayanga mwa kujyana n'ibore kandi muhandika munaka nahatkurena yangire kiriye cyo bugabe bwabagendanwa hati ngo basa kujya kwicuruza bugabo bundi kwe yabera rubambasi ka hati kujya ngo ntwikira ngo hejuru n'ibyo nabantu rubamiguru nabo kandi nkireza ntwete meriti above
obuzarwa omuntu abe aine merit tinkwete bamurebera hako basakwiye not umuntu mutabana uwo atari mutabana uwo kureka iwoshomere uta noyingana cyo nogira nabagambira mungonya kuyabe nagenda akata bempare yeru kuzaga akata mbutsu zakebebera abantu konko umuntu otakujango nabasa kwebebera abantu by example yacho ninjangu omu Africa kandi nangu akanchongereho umwami kahangura ebire bihuire tukahorera aba Syria president ayirukanga nkeko ko ibashara hamaraga demokrasi uburinganiza kugira ngo abantu betorane barebe hazeho enshemeri ibiri nangwa abanyakore bajya ngo enshemeri ibiri za tobwato babanza kwirizeje anendiro bazinda ngo zitakaya tobwato mbwenu kwa kwetenge cyo kugira ngo bugabe mbwe twashire manya mungonya ntujya kubantu musima kandi umuntu wundi kwenda kugira ngo kandi nangwa nkanta kwikiriza nawo munonga oboto muri ngore tarurugama wo kakabingo bugabe mbwenu umuntu yananda kugira ngo agarure bugabe naija kubureta by force or by crew ko kwenda kubureta bona kwereta konke eventually ubugabe burargaho nangwa ninjya no bwakabaka burira kurgaho taruhensi yona kureka ubutukubanye bwakwini cyo bakamuhanga kitinsa yagumaho nangwa mahanga gona ezana kaza Tanzania zihazona zikagira abagabe bazo bona bakarugaho kandi tureba hino amahanga gakino bwabe nango icyo cyubuze cyanamburize cyancu kwata aha General MK kugira ngo nangwa nayizuru mugabe ko mugabe wankore konka inabo korebe cyetengo cyo kwebembera ihanga bakukiringanza na nankecho bugabe and yet na qualifying senior 6 agini kiragero kigamba senior 6 umuntu uri kubasa kwebembera amaheta kubasa because bibuga babwagamba mwe bataqualifying wajya ukoshanga atakaboga na mwebembeza tine any qualification at all konka kugira ngo umutabano wa kankore sinka kahaya abantu weyaza kandi bitana nojya ngo tuba kumutora bushata tuba kumuturishe kandi tarashazire mata abene we yabatata these are accidentals is kuba home life yachana nkancho natakwenda kuchita munonga konga kangambi ngomunye ihanga kaine rugaba no munyaganda na wasa qualifying nkanyo kuna qualifying nari mutabar wanje ro qualifying konga to bwine mbundu kuno jangu yijana retu atine mbundu atakwe embundu kandi mbundu zizishe aho ngaje nte konga kwa kwijine mbundu ni kamanda isheni kamanda ni ishabarwani kwa kwijane mbundu bajanga yabensikirano yabakaya kandi aho kigiro mutano kuno jangu ni aba ari yo muntu ndija kurga heru kokura nagambira agabe kuba abagabe bakabagira bahinda aho bakabagize mukare konka bahinda bitwa bitumanya bona nabo tubararire bukamo aho baruwe kigambo cy'ikwatirine nanka kaine rugaba cy'kumuyizira ry'abantu ko cyura abamwe bakugira ngo n'umurungi wenda naka ngo twenda obukama bugendege kandi ikindi kwenda kwijukaho kace ko habura Uganda siskiri aho ko muntu arukorga bukama ngunga ngwaze homhara ngwaze ho mutabani kibire cyaba gishoroni shoti bakirebera ngunga hatirere aze ho mutabani aze ho tamuri bitergeho ejeri mitergeho hora shumwe no munasiya cyenda na mukaga ejeri mitkunkugiye hora ningira magana abi kanuri tukubaza kuja kwiko there is a time ne hika turugaho nayo sakarugaho Yesu yargaho kandi nangwa akarugaho kari akakora tamuri biti yaheza kandi demokratika yabari bakam yagenda yargaho for 3 years Yesu akakora time yaheza program yageza ishe n'umushaka w'amani umuntu wagira umushaka ko okapwaswedinga abantu okabatwara umushaka okamara imyaka 5 otakurizayininga
we can't imagine what was happening in the bush konga kuyabera yo muntu ari weak akana ya kushanga ahungiriye cyo konga capacity yo te kubasha kwingana nayo mutabani yabe yo mutabani nekiraho I don't know konga tse kubasha kwingana nke yanjye kweta kwingana nayo tata ngashanga ayinitungo ry'ibicerice ashwera abakazi b'abashatu nibo bande manashwera umwe nabweco wacamu washwera umwe capacity yo taking ingana kandi reka tunanje abantu nabo bachuzingi ona ryo tuzakuja ngo tegeko vuga bi gasyonga kahaya manya no hondi runga katungenanga kwera be republic ni checho cha wagira ngo ibishe no mumanya ubu turugamba hari president Museveni no mumanya kandi ndabona akumanya kunka mukagonka habo kuba hamyaka kirana mukaga ukareba pre-colonial government ubwebembezi bw'abajungu wareba no tutunga independence ukawa washize mu myaka almost uko nurumba imyaka 3 ngatera karuru kakora campaign twakora ka uko ine myaka 3 tukutungo kwetegeka abo yes uko ukuzire so government zono izire no zireba wareba iyo bote wareba nkaga na rumburu biri wareba nshanju nagumwe amine na mwiyaho wareba nshanju na mwenda amine ndabamwiyaho wareba kinana nagumwe tuzo mukarura katebekanisiwe President Museveni na Vice Chairman wa Military Commission wareba karuruka wareba kinana mukaga government ne hamba wareba ubwa CA kirana na 95 tutunga constitution wareba kakirana mukaga ka mayanja ka Paul Semogerere Kawanga na President Museveni wareba kabiri na gumwe mwana wa Besije arukunjira South Africa arukugaruka wareba 2006 kuzomba party democracy wareba 2011 wareba 2016 2021 aho tukiyo age limit you have seen it all Iona President Museveni mukagonka maybe not all may actually chindi wana orebere byinshi by all standards at least jango orebere ko muri 9 Iona President Museveni mukagwaye ubota mugamba birungi Museveni wanje kandi mumanya konka Museveni yoni capacity yoni yikiriza ariyo mushaja are consistent konga ahinta kwicerezana nawe ni kugira ngo kuyaho tamuri imiti tamuri imiti yitekurwaho kazora kamujya tona noza gukora robasa gukora time nishika amagara nganga omutwe nigoroka hono gukura no gukura rurugamo nabweco we Museveni n'umuntu murungi konga kunoja ngo buntu tunga mukakanaka ware yanje kunarebera hana hija obote na hunga akagaruka kahunga ngaramini yahunga ngareba Gaddafi kahunga ngareba naka Bashir wa Sudan na hati majaba Sudan izo hati deba aroba kupanyisa umumwaje hati urutaro rugumize mu rwababinga hataroba kupanyisa abasharamu kabangaye hata aho nundo kugira ngo gamente y'abantu tokujya yaruka geshweka tinkwendere ngo one time Museveni nuna ikirizi tukakarara mu hotel yanje aho bugirana ngo bakarara munana Major General Mayunga kuriganaga Museveni several times gatugenda tuzakora campaign Museveni ndahati arobanta umushango go kwita muzora 2011 Museveni yira yande kora naja nangwa nkagumanisha abwenje bambehera muzora tabantu mukote nkahoza ko rero nkareba government account rekansinge company kananye nkareba ngo kumpure ngo bahanukire mutabanwana wasadi tabachira kunga muheru imishango government yagihayo yashanga itaru mwene ejo njo ndukutinde rihanga kwa kugira cyawo hati aba bantu banje kugira ngo nbayirukanga twine batabu tukugera aba bantu bari innocent nanyuti nibyange kandi kwa kujoro rutaro noja niwo kwata nibicwekera niyo ningira ngo abundu kushaba abanya Uganda aba kwetegereza twabiri tugira ngo tutereho kureba ngo tugaga government Museveni kwa rena adakugongera kugumaho
konka eberu revised umuringo gwera umuhati nebi yaba besigera biha byona umuringo gwona hati nabwe kuzakoreba ngo abakenya beza kuhoza abatanzania bija kuhoza kashira bahoza twabire tutakoza nabitu konka hata abantu kuba kugira akashasho benda kwirukanga ntuya kora bakongona bo ngo bija koreza besigye shino horo kuza koreza babakongwa ko horeza babanga nakashasho abayina n'abangora kutandika kushare n'abangora konka Museveni hata chindebire kugamba nawe kuniwo kunkumukire ngamugambire ntibitu tureba hata abantu batandije kuhinduka kandi kadahore naka tayebwa kadahore tayebwa nawe yajya tukonka Museveni ko arargeho akenda kukibatiza konka kada nyarakana hakari sati Museveni akakora kubikongere kuyeho imyaka konka yajya atwara argeho tugarire imyaka tugarire imyaka kashiko korpi speaker tukigamba hati bakagarire imyaka konka yakibatiza yakitina yakira byuko mbene bagira ngo abanyagore bajya ngo cyo kugambire mukama wawe ngo nicyo uri kumushengeso umba wo kumugera otorire kubi otorire kurungi mwene utayebwa akahora yakigamba ati mpurire nakana upondo yashoberwa ati bese yoga biri yabura ati mbere yahotoka opondo tayenda bese mbera atinire impurire na kamau mawa ati nabyanda kunshobera so tushobere kushobera umuntu yitu Museveni wanje nyamwe ko kumumpato abaturuho twaganira umporera abantu bareke abaganda mbagira bakancherefu mbagira ngo kisure achacha mwami manya nakitegera kashi kore wakitegire ko tare mugabiri umwabo kareka yafa kandi okimanya cyo nekintu kibi ekituru kumanya tugambire ngo eti kibi tukirungiye rero tugende konka ni Museveni in spite of all these kandi warahatu ni horwari konka koko raba ya Sudan kuba kwirukanga babijwira ogira uti nicyo twakwikaka twakubakoje but I believe tubasha kutahikaho nito dushaba muno ngatu n'amakerezi yatwineki konke sente zitandikire gukora control nabo twantugamba bakamujanize bamungonya baye bagamba hatu twakibine aho ko abantu batangiye kutegeka sente bite sente tishemire kuba etcontrolingire tishemire kureba ngo twine mind yite kureba kirungi tukakigamba tukahabura ukagwijegera ukazo mu kitanda cyo ukagwijegera ukamanya ngo cyo wagamba tuwagera wakina gamba tabanyakore mbajya ngo cyo kugambira mukama wunco mushengesa kitandugaho kushanga abantu mwine Museveni omuyihangwe omwazi uruza kucikamba kumugambo y'ibindi kitandugaho n'ekintu kibi konka bwe nyamwe kunkumushika nk'amahama ageze ganje ginanga parish development neza kumurema kuko agikozere wenka tine nako ko kutayaba bamwiba baitu yakutora n'abantu kuko kwabira roga mente y'ikijungu kureta ngogu n'umurika responsible for this abantu bakabiri bagize kandi haro abarugiriye tukujya ngo ubona barimiriye haro abarugiriye mbwenu nibye bikwatirinde nananka konka takargira amara magwitu Bishop Sheldon nimwe bazamunonga mungonya kuyabikoze nishaza kunuya yasiga yakwata kitimbirizo yataho kitimbirizo ejo nayo kitimbirizo tukayinzire ngo eri yakaya bariho mungonya rwe yabanyira umwanya yajya ngo twende education craft owe mkono yakwata kahaya technical kahaya mwene kayenze muri yakaya rugeho bati umungonya karu yakisandukira ndari umuntu ndisho twina abantu bito batandikire kare ababanganwa bakamujandu zabo nyenda kusima ngweswa kandi ngamushabe abanze gukora rukananka atunga abantu abaresire dini abatandikire dini bakatambira abo kuba biurire kubazo mu kanisa kubaburira twatera karuru
akaruka leta gavumenti ate obugabe bwarwaho bwagende mbwenu omuntu bakamushanduze kurangwa akeba munani naza kweba mwesugwa nawo musherureyo omuntu nkabuni ingwiri nga sabiti bakija bamu politically bamuganzya ngumanya atonga nitaka bamujya konka sabiti akabina mamageze umujiji gwa hati noreba bamungonya barumu twagamba mungonya kazarwa 1901 kuri yagumiro hati kuri n'imyaka igana 23 ubu nakubukika yagenda ubu yiro hari bamungonya bo kureba bitwine ninga when time comes chachiro kuyargiro ngabanda bote baje tubakazohoga munonga konka nibija time aboko endwaro kuzarugireho ezaresire chachiro kumanywa chachiro mwenu washoturu uwenga but they might have been so many chachiros kongora taro kurwarigiro bagumayo kanko bagumireyo orutaro kurwahwiri naka bungereza yakura yaguma nikura so they would be chachiros chachira kaide firda yo mukurwana kandi habo abachachira babiri bine firda omusayas aba yabereje chachiro ombinte bindi byo gukorwa nawo chachiro bagabaye byatunguka nebindi so na hati ngo abasa kugira ngo nkwati ngo nkomuyo weshi obunaka Museveni yabatakizire baba nibo bakaba nkwata ngo na hakanso bote ngo bote ngo yabirabira na mushanu kantarara mwanje byo kwa katano hati nkurara mwanje hari ubunahunga nesati yanye kasaga najijwe kechikondi cyo muteke yirukanga nyamwe Museveni nanyaka akanzo murira kubi bakabe bampire no ngo bumuruka mburya umugurisi wakobwa RDC bagerayo bafituma RDC nganye no bumuruka ndagiye bakutumeka koboko none bumuruka no bumuruka ndagiye ngende nyenda gatandaro hariya ngende nakaha ngende chikorwaha muhingaye naka nyenda mtunge koko zukushabiti ndagiye ubu RDC ndi kugera nyowe mwenu Museveni nabo kandi baragira kabina mani mwenu Museveni kuyakumpera zo bumuruka ibashe ndabwo nuko kunyime sente kandi ubu naba chairman kantararire mu sente nemwe nyobo nakubantine sente konkana agamba ati ndariya mbere hatwo ni karinyemerera nkagamba kizimbe tukatombeke kizimbe cyanye kachita kikaza hatu beshi kore byanjye nkamukwira nyenka ona kuri nyino muruka gwaje gwabantu 300 ona kunta kuzire chango Museveni aserire aserire mwije mwije ndakagenzera gere kiyampa nanye ndiho tinkuriya ho tinkwenda musente nyingi nona kugira cyo wakoresha nabo namoka sente ke mbazi yanje konkanye yoreke ntinga ntwenda tutekweje kibo koko basa kubona ngo batwegitaho tine umugurusi William Mukira nemye mpango not only umurinkore konka umuganda yona ize nakore ibintu byinji munonga twatandukana tuganira ibintu byinji bimwe bitwaganiraho yatandika rukusima associate professor Sheldon Mwesugwa uri umureberezi wa diocese ya Ankole iri kushitama St James Cathedral mu Ruharo iri kutwara mbara na Nisingiro if kinena bitwazaje kandi uri chancellor wa University ya Bishop Stuart University abarigire kugira ngo ngaha ibintu bimungonya yakozere tibine kugenda bityo bagira ngo habe hikijusyo bamweterera library yo kugumana bamanyangu akakore ibintu ebi mungonyo wabiri henganzi ebinji umugurusi yabagambaho mungonya izire nakora akabenganzi yankore akabaho wishazari gara akakora binji deputy master wa Mbara School yashumesaho budo yabaho mwiragujo kubanza mu Uganda ko bano yaba minister mu government yabajungu tutakatungire kwetegeka kijana akora ibintu binji munonga twagaruka twagambo kace aha politics naho yasharinga ebyari kugamba abanyabushenyero bamanya nk'emyo ya Forum for Democratic Change no mwumba ntabaturano bagamba habe hempinduka kumara ubwire buri kandi nangwa kabaho na chairman wa Forum for Democratic Change FDC just in a minute ko kurebe kugenda misho mu kibindi cy'umwatandikire no bugamba hoye Forum for Democratic Change ko kurebe kugenda misho emyeme zakitandikire baja kusabiti bari urubajo rwabo bawinikiza bakargamo bagena umugisha muntu bargamo ba betkamya bargamo kano kizabesijana nabana bo bari no baza kurugamo ko kurebe kibindi cy'umwatandikire ibiri kugenda misho
no hururota no bugamba hoje nga mbere bintu by'abantu bengi kuna bini ntandika wahora kuna bini kansera wa wabumbeire na neijana na spiaringa nankana abantu banze nyuma na ngwana mungonyo bumanya ekinta mugaba akajya ranch yes za ranch za nshara mungonya akari umwaba bazitandika ka abajungu bagira ngo nico kwenda kikorwa kutemuna nk'ibiju byaheze kugenda so ati mungonya ya taho buriyo kugira ngo buri county ubwo twatu yo mu county igara ranch shema ranch rwampara ranch kajara ranch hati burunaka kumanya ngo abantu abo bona bagoba ha ranch nobule zizire zikafa bwanyuma kunga mungonya kacu kozire dawa kaini ho ranch yena abantu rote ni tanu na zinga kinko zero so echo chikakorwa mungonya yachikora yachitaho mwenu echo kuyahirize kuchikora kuchazaho izo za ranch bona kubagabanamo then nanyirira nayebembera kunuya ninye nayebembere kinyabanyigara nayebembera twagire ente zitu za borane ente runana natware abantu bakamabazo bashemerwa batwabageni mibiri twaziyo mungamwe yo kunajya kunanda kukora byanjye najya ngutinkugumiza muri by'abandi nibeja kugira ngo nakora igikwibe bya kandi be divided abo kankanye nakora ikintu nsigareho kandi mungonya kwako yagize nyanjye tishemere kusigara bakajya ngo nitongo rya mukira mbe nanye njya kansi yitongo ryanjye ndi resigning fa nakayitwari kire abagiriho sente baziba bazicyo tuyatandikaho ne cyamajyane twene ngo abantu bagire bamanye cyo gukora ko cyurugaho esente bazicyo so kutandika kibinda cya FDC nangwa nyonka banza kushankori kuremero muri ipint kana moving akakaba konka ko kubucurire ku moving atukubi it's no moving ahantu ko kuba watura ahantu habikwa kuba bitokufuruka no furuka mbenu esente nduzu kushisha ibintu nebe bibina byitebi abutwatiro kutwabatiro base kurutare bayi twatuye no mushaho wetu tingwana kumugamba wo muronga bamwongere sente babaha sente nateke kibina Museveni cyaba basize akamanya ngo abantu bakunde sente n'abashuma bende sente kuko muhe sente ndayibona agenda wama sente ndagenda ashora baraherera mwere bibina cyatandika kujya nibe kutandika byona baje kugenda nibe kutandika baza kugenda abo kase oriya kwa gukora kumara umwaka yamara gwakabera rwazo mukazi umwana nanda kushoma kata gukora ugwenyine nande kuzaho konka bakimuhereze sente atandika kugambe n'ibibiri mbenu nambwe nyoti nkacweyaga mushango munonga kubacwera mushango basebugwaho bayibona omuntu wena ko emba muhe sente mbwe kikaba nkakuba kureba tukatugira ngo bakazaba bakunde sente nabo kutazikora munonga kwara ari kuzikora ayisigaye akorisho cye iwabo kwende cyesigo tware sente zumuhereza azikutwa azisho iyo nokora sente yesiga nakatego rebo marbe bizimbe babakazi nkamukaga kitembo ko ari bizimbe babakazi kwitwa haro bakazi abashati birumu abakazi yabashija batwara bazombeka amajuga abo bahama babashe abazi bahire bakagenda mbenu echacha ISRDP chikita FDC chikita UPC nebindi kijya kugumana kibita konka okubikufa bityo byona haruma bakuguma binebe niga baija kujya kuba mu kintu kindi abo bona tujya kutunga torengo twatunga ka revolution kandi hagarika hatandike hataho ntandike nije myaka 20 iyo Museveni agizire tabwa revolution yagireho mbene hati we are like to get another revolution if things don't change abwe sente zigumereza zindahindure ibintu kandi ushanga bayimbarye sente barukubibaza bakire mbene urebe tuwago bane cyakutwire
tuwachibona ndebera mukagugwampu ubwo gwa Democratic Alliance tikumanya ngwija kugire ibintu bikwingana kininga abantu bari kwingana ki tukareba nupu na ANT bukutandika karura kahwire ukiya performing tukabireba abo tubakiriho bakuteka ngumbaza kwebembera government konka esente bwesho mpuga miliyoni 5 turagwiza kagwe twakireba kuweyinga kumanya abantu na nebintu iwe mtwaro abantu bari mu irwaro mbafa waza murago marambira nanka barambira hansi twawa kumbuza tuja kushikaho kitu cyankora cece ni mfani irwaro besto mutwereze irwaro abantu barambira hansi konga mbarete sente ngomanya zaretwa hi ngo umucaci caci yayacire sente kashoboka numa kanumushuma kayireta yazihaye caci yayacira wachiwanirani nanga mwese go kutunamu marira yukurungi kunda birehebire bikwiri narebi bamuno bano we yasire yombeka kunu yirwaro enanka irwaro rero kutandika arikatungu haza hona William Mothers Union konga tukunda birebwe nanka mbarara nara Mothers Union yombekirwe ni irwaro nango butkumweta ngwino wakasha ngo yabo wakashara hati mwaje ngo ni bishop yawankayi wambarira naka ni singiro mehati ni mbarira yaga tugarukire mbarira yuti yakari kandi twene kutwen turaguza kuriya tukabire turaguza konga turaguza mbarara aba amazi niyo bakuza ningera tufurukire hati tugaruke twagenda kuri ikigambo cye sente gendere cyashisha abantu ba bishop mpurira haro bishop uwo mukazi nankano shoto ruwina binajati agira bishop ati kunchibasika kuri impanga kunako ati Museveni kunako hanga imyaka 50 ati wagaruka kiri kugenda misho ariho ekiwara bahamwe kinanye nangu tugambe turi kuhenda hari nshonga ibiri zinanye nangu tugambe yo kubanza nenshonga iri kugamba ahabwe bembeze ubwa diocese ya Western Kore yabwe tutamabura nyanje hari ibyo izire no ugamba na mnonga habwe bembeze yawe bakugira ngo hangu mugusagwa cyataronda bishop akagamba we akagamba nawe ningabwa ki nabugamba ho kandi bw'idini ngo abwacata kubunamira urukurugayo ukagamba hanshongeza then na nenshonga yedini umubururu wajigamba ho wahakonka wagira bamutu wasimire mu ngonya na nabanda baresire edini kugira ngo idini kayamba abantu kubagunjura abantu bashoma bashemuka konka still ntucumanye cy'idini yakozera bakugira ngo abakristayo n'aba UPC akugira ngo abedini y'abakatoliki n'aba Democratic Party na naho umwe naho tukuza kuzombururu turabyagarika muno bakubambaronda abakwebemera kushika tuje ngogo ni mebi marona kasaba Kristo n'ingano na mukuru w'abakristayo turane dine zindi ziruptaha kanoshe dina hamwe nayo neyika etaha umu politics kandi webembeza ubutambura kuri munonga nanye ndogarike mwa binteru the role ya religion on politics yo kokureba uko yeto azena munongo mu rushenyi then nanahabwacu rukugumana urugayo no gamba munonga ahabwebembezi bw'edini yo kristayo mu diocese ya Western Kore rumitoma rubirizi buhweju bushenyi hamwe na shema nangwa nambara nijigamba na mbweno ku ndunga muna nijigamba pore kubatana batandikire projects yo ningamba projects nyenda projects nyenda turugiyo kandi nshana takebirwe kugira ngo kutagamba chachi bumushana kugira ngo besha muntu abwe nagamba ari bishop Nasani akagamba ari Daudi na Binasani yagamba Daudi yaje turebe ushobize aho kakashebire kukigamba umurumu gwo kagure right a right must not be hidden kandi Bible ne tugambira ngo tagire nanka otagire naketara okagire ite kigego ukagituyicara so kutukubana twendo mushana kandi abahure bona bakukira bwinjya ba bishop bora na nabahure nibegamire nako kushunwa kandi okushunwa no mushana
kubagamba mushana omushana gwanyu gutyo gwakire gutyo abantu bo munsi nabwe cyo nyona achura nko mukristo washomere kare ngumbure ngunchika chike manya bachike chivi bashereke chivi konke chirungi waza kuchereka washanga otra bishop washanga nibe centenary na shambana wamweza kashi kibachitanga leke kiba kigambe kucyara bikiri kibi konga tarwa icyabe nkigira aba ningira nitana nabo bariya omumene ways ntubasa kutana nkanyo tandiye nkatandika gukora ndumuto nigenda mbeho habiho ipinduka owitu na nawe kwanje kandi samuvuze mpinduke je ndijo nkagikora nagisya owabine ari umwisubikiro ryembuzi haturora turyahandi mu rugurofu nabwe cyo kutwantore umuntu nyendo rukwenda gukora ku kari yechi hanyimba ni mwende mwenu avu many times church kwiziranga mbaza kutandika dayo sechi niye babanze gukora hoto bishop betungura yambuza atabanyigara kan mukunda kamwenda dayo si kandi ukota kugenda tujye tinkushoma mununga hamunote very good church goa ngashoma naheza tinchebere kumanizo mukaruso niza gukora muco mukaruso nyenda nze kure byanje tugaka sente kanje basi ede rukundazo musande nanda kujyanye ba yanyeta nazo inashikora kamare biri bingi nashikora natandika na diocese bese kwira bamunoba nawe yantamuna bimborobode irwa rori ninye na ruhundurize na tawo naba chairman wabombe kawora dokora nakayona so nimba ndahati narebe bitwa bitugenderera niyenda ngo tucyendeza abantu bareke kujya ko kuzoku wajya kahangura kumwa kugenda mukagira ko muketora mukare muruka gumwe ede waya abantu naburo wagenda ngo hatiyo ebebi waretamu akija ngo ni MP akareta miliyoni birakaza bishop katwaruka okanabo mungaro iwagirite abakurara hansi aba arukuza kuzara umwana akabura yamuzara akamuzara iwagirite nabwo ico nikibitekwa kukigamba ebinagambire nkagamba ngo twayenzire dayo sahiyahika kuye yashomise bamungonya bakamujaniza bayawo dayo sahiyahika shemire kubanehera abana nkamukanga parishe shemire kubanehera abana babiri nanga ejero kurata ude heje mpango ninge gomboro ejere tuine parshi deru kurgara parshi ukurga parshi rugar kansi no wazasero konko wagar kai guraho no za sub county ninga division ngo kuturiyo mu kanisa usaba dikon abusaba dikon ishaba dikon mbwenu ngobu dikon buce rero go no yaba ishaba dikon habuka bembahereza abana kabana fiti kubura izo sente zo kushoroza buri moya kaburi burusande kuyaho mitwaro nangwe buri sande ngubaro abana babashomesa bacabatu birundo bakatunga sente bashoma abukuya yenaka na hati ninchisistinga it is wrong, it is a sin, it is criminal kurangu cyashite kubasa ko umuntu wanyuma kuri ekagende katkweri nanga tukutwara umuyirwaro it is a sin, it is criminal chachi nkamishoga abantu eshebere kureba iya yomu ebire bibuhire mbinagira tuyina beda nanga tukubira yanyi ngire sente tuyire beda twitwara ahamuruka tukoreho beda y'abantu nangwa tubakorera emboga tuzibatwarire tuzibahereze naro tubatera ubuntu bariyo ndiyo murayini ya Museveni kugira ngo aba okorera ina chete kidaconka ata ababa ayo ogo wakwereze kweza ngumurike mukona zona otakumurukayo nyoni yangunga ebyo tini tiyo dine inashomiri
church kanosha inabe kwera wazaza Bishop Makarista kora ico gera abana kabariyo kandi bashuma wanogambana na habyamagara katungu kanosha harune hururu yo kujigarira ijo kanarebero notwara y'amatafari abugambo baturaki ningumizamu kandi kugira ngo Bishop nimba muri yenyuma nahatwe nagiye gatware na mbuzandi ngenda kutwara y'amatafari inaga karo gatwara tunangwa atota kata yumabi namujyantura niyomeka kubikwanga nibuzana injiniya hariye 13 kunda kutunga ka center kandi ngaigaruka nyongera kandi niyo we abukatwandu tugira ngo omukushomo kwito kwa administration yakari ndate kabere yabo ndugira ngo inform reminder then act. I have informed, I am reminding ogundo Burundi nija kwita za ruri azije tukwatine nkisha twine nziryo mmesho twete naba boda boda okushuva turatani cyokumbeka naco cyo tumanye munyesha karo nundu aba bantu aba jozeho hata nangwa kandi center for yitu ne college hata no rush ushanga abakazi bakuzara bakwingana cyabo nawe aza yitoko nawe my wife bajya tarigiye bamuhorizo yazo mu irwaro twakumuhoriza mbarara konka bagira ngo yazo munanga ya ababo konganye wona nayihoriza nakasente niza kushara nakandi turashike ezindu kubasaniza konkari yogo toka basa kubuzo mwahure otubito umunanka yawe omuntu uri kubimunonga nowa ababarwi abakuru abatakweyamba hariyo nkabangaye twabayamba twakora fundraising tukagenda tukareba aba tukabahereza tukagira kutwabagira asande ngoma nzigamba babare sente guzagenda ejeje nco Uganda eje nco yaza kukweraho buriya omusha omunankamu omwahuri bakabatayira barwiri babareba nangwa numbaka turi charongo no kusiga barwire kusiga batakuza kubareba tukamuzemu kuba yamba kurana ashashoka okashangura kushashana okaranagira ibire byahwire nganda abakazi bambaza kuzarwa kika baza kutemba hari yore aba yakwata amajuya mugenzi wa mkwata arubajwa muri yati ekisha cha mkwata hatura wajote katwino buremezi mweno buremezi obu nbondo kwenda twino mujuna koreho nbondo kwenda sharudo nakoreho nbondo kwenda nanka chibishop akoreho ahimbisibwe omunanka wena obuntu tugire ngo church y'abakuru y'abagurusi hate mbabahereza nanye ndiyo mbagurusi batwe mtware biri netweka urukwezi akore abambaheka nabarwire babareta kubaza okutunga imtware nebya government mbweshi egisente ziba kushoroza sande kushoroza imineke neko kora bya kutwa kujya nkatu yaka tukatwa romu ruwire nico ndikusasa bwirwa rero tandike nyoti nkari mu kwetwa rumurindi konga rutandike kana nyiniza uninda kuza unambwe no ndukukira kora kuza bine byuma birungi konga terikatandikire na mu samare haryecho uhitinga ukachena naha role ya religion na munungu twaza kuzombura rumanya twazagaruka mu cyo kutuweki aho takargira na ka chachi niho ni remindinga kugira ngo ebinagambire buriya nikagira ngo church is able more than able kutunga mu aburu and hari yabura butwagamba ba mungonya katari nanka bagira ngo akari manu muki akatari no wishe kazibayira mwe mungonyo wabo they are 10,000 zo mungonya there abariyo kongani twenda nanka ngakakoma ko kwate msumari ka magnet is the church is the magnet to find the poor, see the sick and get them and help them at all akanaka ako nukondo kwenda gutugire church na nanko muntu ngambire sharido nobwese buna mutamu necho ni
tinyine kubangarasana kushobora hagiri kutera mu kiriya ahagiri kwimuka kuriya ngo reba okumungonya yabirari reba yasigire yakora mweka tumwetereze katumweterere tumutere hora library aho kumushomi wena atekwa kora bo mu library ebindi byona mbibasa kugira konkara library tuba kugira abaho mwe church shemire kuba iri nka library magnet to seek for the sick, to check and treat. Harubna ndio mbakaturi nchibugiriyo bakamba leta habarwire bagira ngo babashabe najya ntinga akanga bira bakaturi cyabo abasuruti nabagira mwiri imumanye byanyine kushaba kandi hari abakumanya kuragura abwenje mata kugira ngo n'ugamba cyo John yaba kabandije bazo mu irwaro imwe muri individuals an individual can move to the hospital shanje umuntu mu rwiri konga ko baza kureta mu rwira they had me abasuruta ubashomere kurunje aho nabo bakakita munaka bakita umukerezi yangu umwemba twari tujya kubashangaye rather than abantu kubata umunanga mpurengwesha uyo muceri aho abakushabire ngwesha uyo muceri shiri ngugurumo emigisha nabwete mutwari 10 eshupa ya soda irimo mugisha it is hero tumai kutwanya indano yangwesha yaho konga wampka wamanyaka enjoka yanjye ari kugera turabire hare turugire hare twargo ko umuntu wareba bakutanaka wareba etukurire ebihinzi birya turye byinza gwenjura twakura turugayo kunkwijukaho ngira ngunga tushemire kuba turya umujunga yatsugira tugarakayo twida abahure bine degrees abahure bine za degrees mbaho haturyana naka aine doctorate but we must move we must move Bishop Omugambire nija kumugambira Bishop ngenda turuke umudakika kemwe na kubuza cha role ya religion mu politics Pima, if you can make a comment then usibirana n'aba bantu batureba politics idini nebyo butegetse bitambura ninga byongera ni intano ukachena Museveni wena agira ngo politics of interest ni ngira identity self identity tubanze to identify when we identify ourselves nguturye nyuma then we have got to turgenyo tuzombesho mweno bizaze gize chikaturuchi na identification of course kube ni sector that is there you can't deny it is a sector oazi kwere wachire hoka bimunya omukaturuchi ry'umukaturuchi therefore talk for the Catholics identify yourself as a Catholic kore wazi nguri y'umunyarwanda don't shy away gutora umunyarwanda hatkora heze kuba abanyarwanda mugire mbisha abanyarwanda nitwenda tusasa nenje kore ri munanka je okay turya bakonjo aya mugarada these days umurwenda atana bakonjo bokare beshere ko remirwa batakurgamba kunkato kuvuza wena tinjo mukonjo identification. Once you have identified yourself, or where do you belong? Are you a woman? Well, then why are you shying? Because you are a woman, you must be a woman, stand a woman. Now, when you try to tungecho, teka ngo harwe enshonga. Bigambire kwere no shangumuka ati njom Protestant. I am talking for the sick. I identify myself as Protestant kandi garikande baba Protestant aba sector yanjye nashanga barwire ngira ngo batunge service dete Catholic so na wareba bowe nabo bagire then we shall be happy together wewe mnango mugurisa mukiri koko basatuwe nubo batwegitaho program riyone nderabiye habo kuba izoba twatayira umugurisi William mukira mu rubushenyi ahagashozi abingi twumaye nakavare abo kuba nuwe yatandikirisho mbere rero mwakwa mu Rwanda
cyenda na mushanju kuko nabagambira nabeje bake anda munana konka 10 zirabira nanga babo bakushoma batakushashura no kushashura fizi ariko bakwatiraho abo kugira ngo narizoba aho kugira ngo babasa konka sente tubazino so izere nakore ibintu binji munonga hati ayina na we nabagenzi bakatandukana university bino na Mukira Foundation nayo kuyamba abantu abatari kwebasa kuzurumbi y'ubutegetsi yakore ibintu binji munonga izoberi yari natuganirira ahanshonga stars mwe na zimwe yatandukana arusima associate professor Sheldon Mwesugwa umureberezi wa Ankole Diocese ahagukurga yonka Bishop Siyat University baketera library wabire henganzi ya Nkore wabire home minister wakoze ibintu byinji mu ngonya kandi ibyo yabwambiro yagambana naho byakurebana igendo mission y'ubutegetsi yagarika yagamba yakora comment aha byatwire nagamba bitubeye tamurebero mu makuru nagambaho na mnonge bukwata ahabureberezi bwa West Ankole Diocese we yagamba kawe ibiri kumushasha kandi biyakubena inago bigendo mission not only mu West Ankole mu Diocese of West Ankole konka mu Uganda yona na no munsi yo no kwakutekateka ngo edini ko yine kuba netwazwa program no rutindo amazina ya Nyakahanguru Manjuzi wayo kandi kokuna nabagambire twatayira umugurusi William Mukira umukoko banzo kwe 2025 mukama ya murinze nabana isimyaka 9 na mukaga which is a very big milestone by the way isimyaka ejo nsima hanga bamagaraje ndishaka abantu tureta abantu batari bamwe na bamwe kuganira hanshongeza namwe abanyabutegetsi harimo abembezi abedini harimo abashubuzi n'abantu binje bitarabye tuganira nabo kugira ngo maybe urukaba ndo ryo rutendo rurateko mu Uganda yitwa teka ngo neja kuba neko rabyomwe eyiburyo mara abashemerirwe